کولیج و پەیمانگەها تەکنیکیە ئاگرێ bi helkefta salanîya xwendinê ahengeka ektirnasînê bi şêwê vîstevalekê birêveber. Di vê vîstevalê de xwînkarên pişikdar her yekî didîv pişka xwe kar û çalakî rêxistibûn û karên xwe nümayiş kirbûn. Ez قطابیه پشکا رازگری کلیجا تکنیکی آکره کرا بوینه با آهنگا هفترناسی نامه قطابیان و ما جب پشکداری کردم چکرنا پوستران داک قطابیان دیجی مفایله ول بگیرن و ما زانیارین درباره گلو همیچ تندین بوانداینه نیست. Ya li hemûyan serençrakêştir di vê vîstevalê de xîveta folklorî bû ku çendîn xwênkarên keç mijîlî karên folklorî û kurdewarî bûn wekû dilûzkirina nanê sêlê û şeyê hirî û distar û karên dîtir. Wan jî diyar kirin mebesta wan li van kara zîndîkirina karên folkloriyên deverê ye. gelek giringam tiştek kelepûrî zîndî bikeyn neve nuke gelek gencê tê yani hindek tişte pê aşina nebîne divê pê aşina bin ku me keltûrekê gelekê canê heye. اسبق قطابیه بشر رازگری ما کل جا تکنیکی آگره افریقا بشر ما وی وستواله دا بو ما هندك كالبر فلكلوري لنا بو نيكنا فلكلوري كردي ما الباشا خو كارجيري كار ما كمالا كتشت فلكلورية حذر كري آماده كري بنو مناس نوكا يا نانه تيرت بيجم كو فاجي اتكافن ده هر وصا نوكا جي هر يومي هر وصا ما كمالا كا راديو تشت اتكافن كالبوري ما آماده كري بو هند دو گنجت ما بتر شارازام السربي كالبوري ما كردي بتر كنياسن Ahenga ektirnasîna qonaxa êkîya kulîj û peymangeha teknîkî akirê kulîja înformatîk ev sale ya cuda bû digel salên borî çunke ji bilî kar û çalakiyên xwênkaran çendîn pîşangehên dîkeyên cuda cuda hatbûne rêxistin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.